Igny Antalaha hitantsika Facebook en direct zao ny Antalaha hoentina mandehandeha ndreo sady misy karazagna niany mo anniversaire ni Madame Jerry Marcoss. Za ty ato matsaro sambatra satria igny mo ny ekipan'ny radio ya io misy nareo midika le dasa le sary lasy teo gato tokony magnanignana izy zay joyeux anniversaire maman Djeja zay igny gatony madamo mahita tsara ndre karaha tsy mandeha directement zany tonga biso de Noël tady za zany kely nangolokolo Amizay tsary ra mandeha zay aro oh Jerry Marcoss tsy mahay mamorikira misy tonne asa ala das ez marahitantsika andera idiratsika efa izy Saint-Louis de Gonzague aty nidirigna amizao asa mbo mahita edy anareo zay avy nianatra tato reo avy nianatra tato amity école ty zegny koa Hira sa tsisy tonony ka zegny Hira Jerry Marcoss ya misy ratsika vaovao agny ka ohatry misy sauce teo ndraiky fa ka ohatry misy gâteau zay radio JM Madame Marcoss anniversaire olha bonjour ma sœur. Bon anniversaire. Iya. Yol, bon anniversaire. Akure, merci. Anniversaire ng radio, buwan anniversaire ng madam niya. Anniversaire ng siko niya. Bonjour. Iya, merci. Enak masih. Asu. Ele não gosta de Jerry Marcoss mo itanandriyo iyo ndraiky Madame Jerry Marcoss ya fainandreo amizay sa afetinareo tamin'ny sary sambola itazy ya izy zay teo ndraiky rahavaviny cousine-nazy Madame Nancy, directrice ni radio JM nomoaly anniversaire ny radio JM zay mahatonga zay avo t-shirt radio JM tsy radio Jerry Marcoss fa radio de la jeunesse malagasy iniano amizay dia tonga titiany gafa mikorana iniano amizay anniversaire ny Madame Jerry Marcoss i Jerry Marcoss avy Antalaha zany k'Antalaha fa madamo noho fitiavan'ny Jerry Marcoss izy avy anosy be fa noho izy Madame Jerry Marcoss efa Antalaha nanokana ny fonazy ndraiky fiainana anazy manontolo ka mihetsika bravo maloha zay
Izy koa fa tonga amizay 2024 isaka anniversaire anazy zay magnano fetinazy izy anolona cadeau raha maromaro cette fois-ci ndraiky ho izy za ndraiky izy nianolotra cadeau za moe za donc azy cadeau ke izy amizay tsy zaza iny natranao izy taminah fonao fa nahazo cadeau fitiavagna be sy ny sisa fa zaho izy te andeha amin'ny toerana misy zaza sahirana na zaza kamboty tiako izy amin'ny atsika mandeha Antalaha magnano anniversaire amin'ny radio zaho izy mbola mila amiza reo ankizy zay mba tiako izarana le cadeau ino ma le cadeau voalohany indrindra ny amamieny zany fiainana zany dia gâteau io zany gâteau joyeux anniversaire maman Jeja io zany agnarana zanakane Jeff et Jania Jeja de le plaisir de partager eto zany alohan'izy teny zany dia mialatsiny nandray fitenenana mahaza olo fantatra anareo voalohany dia misaotra Andriamasera zay mikarakara anareo ato naneky zahay nandray zay an-trano amban'olotro zegny fifaliny madame Jerry Marcoss zay. Madame. Ya, teny voalohany aloha dia saka zagnahary atsika satria zagnahary nagnamia tombonandro atsika nagnamiantsika masoandro